indirimbo nyinshi cyane nziza kandi zakunzwe harimo nk'iyi ngiyi yise arongera kandi akora Jonas Mushi. Ni benshi bamumenye kuri iyi ngiyi yise abandi kandi bamumenye kuri iyi yise Crazy. Mukadafu nyende Crazy. Arongera kandi akora n'indi Uwo nabonye nshingura mama sinza mubone n'abazina. Ni nyinshi yakoze. Iyo urenze uburenze. Nyinshi kandi yakoze nk'izi zirimo baravuga ngo nagiye nka Sahel mugishima mugaturitsa ama champagne kuri Santec ukade n'izindi yakoze nk'itwa Nturima Type. Nturima Type. Iyi ngiyi yise Agakote. Gakire nk'agakote. Imitima y'abatini nyifite bugwate. Yagiye kandi akorana n'abandi bahanzi kandi batandukanye harimo nk'itsinda rya Urban Boys. Icyuki cyanye cyaje cyatse kuri Gucci. Ngira ngo uribuka amakimbirane yagiranye na mugenzi we. Hari umushyigikira cyangwa gushyigikira ariko hari urwego ugeraho gashaka kwiyerekana yuko uri umuradanje. Nino ahantu ubereye danje ukibagirwa uwakugize danje. Ni handi uba wigize seburi koko. Kandi rubanda ni nyirabure koko. Wamufata foyansi ko gufata akaboko. Sha nukuvuga ngo simbigaruka ibyanye na Dafu simbigaruka kabisa. Ariko biriya bintu nibyo byatumye noneho tunamenya Dafu n'uyu tumenya ati Generous n'uyu. Mukazafu ni ishumi yanjye bro. Mukadafu man shout out to you bro. Yeah. Nawe akora indirimbo yitwa Ku Kagari. Nubabara ujyana ikirego ku kagari. Niyo numva shyira maniga mu myobo. Ufata nka seburi koko. Rubanda ni nyirabuheri koko. Uwo muraperi wundi kandi nawe yarongeye akora indi ndirimbo yitwa True story se baracyanyirukaho na barenze. Yebora nabirenze. Ni beef yaranze hip hop nyarwanda mu myaka 7 ishize. Uyu munsi hano kuri Breezy Entertainment ndagira ngo dukore flashback nkwibutse ibihe by'umuziki wa rap wa generation yo mu myaka 7 ishize. Ndibanda kuri aba baraperi babiri aribo Generous 44 ndetse na Mukadafu. Wakwibaza uti se ubuzima bwabo ubu ngubu bamerewe bate? Murakoze cyane. Nitwa Manzi Patrick cyangwa bazi nka Generous 44 nk'umuhanzi nyarwanda ukora injyana ya hip hop. Dumwe mu majene rero bisanze hano mu kigo ngororamuco Kiwawa. Navukiye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima. Naje hano mu kigo kigororamuco Kiwawa kubera imigenzereze itari ibitse mu gukoresha amatabi. Bituma rero nisanga hanga kugira ngo ngorerwe nk'abandi. Yo murakoze. Muri rusange ndashimira leta y'ubumwe, ndashimira NRS, ndashimira aba psychologist cyangwa se abaganga mu by'imitekerereze bagerageje kumfasha. Ubu ndi umunyarwanda muzima, niteguye rero kuza muri societe nkafatanya n'abandi kubaka igihugu cyacu cy'u Rwanda. Murakoze. Imyaka 7 irashize umuraperi Generous 44 ndetse na Mukadafu bari barigaruriye ikibuga cy'umuziki nyarwanda. Ariko igitangaje ubu ngubu ubajije umwana umenya umuziki w'uyu munsi abo baraperi yakubwira ko batigeze banabaho. Mukadafu yarakunzwe cyane ubwo yasohoraga indirimbo ze nka Nturima Type, Ndi Crazy, Cyanganya, Inyenyeri n'izindi nyinshi yagiye afatanyamo n'abandi bahanzi. Mukadafu yigaruriye imitima ya benshi nubwo byabaye by'igihe gito. Mukadafu iri back twister n'andi mazina akunda kwita. Ni umusore wavukiye mu karere ka Kamonyi aho bita ku Ruyenzi. Akunda kwita mu nzara z'umujyi. Gusa igitangaje ubu ngubu ni umusore utamerewe neza mu muziki nyarwanda, dore ko benshi banamwibagiwe. Hakimara kwaduka injyana ya Kinyatrap, umuziki wa Mukadafu wabaye nk'ugiye hasi. Inshuti ze za hafi zatubwiraga ko ashobora kuba yaragiye gukomeza iby'amashuri ye, gusa nyuma agarutse iby'umuziki byo ntabwo byamworoheye kongera gusubiramo. Mukadafu agarutse mu ruhande rw'imyidagaduro yagerageje gukora icyo bita hip hop harmony. Ajya kuri channel yitwaga No Stress Entertainment ayihindurira izina ayita Hip Hop Harmony. Yari afite igitekerezo cy'uko azajya anyuzaho ibiganiro bizajya bigaruka ku buzima bw'abaraperi bagenzi be, ariko nabyo ntago byakunze kuko Mukadafu yasoje amashuri ye muri kaminuza mu ishami rijyanye ry'indimi n'ubuvanganzo.
aho yaje afite gahunda yo kwinjira mu itangazamakuru ariko ibiganiro bye bikarangwa n'akavuyo n'ibindi bintu bitandukanye. Uramwibuka ajya kurwana na Paxson mu kiganiro. Reactinga noneho. That's what's up. Reactinga. Uravuze ngo mukadafu. Gasaze imigeri. Oya winca mu ijambo nawe. Ndirimba ngo nje ngiriye abantu ibintu bijyanye n'urukundo ndirimba urukundo. Suzi fite sinose ko zikubabaje. Soba ziri babaje. No ese ibintu bya dance. Indirimbo oya. Kuri muri ngo zahoya. Kuri mva ngubwire man. Kumwe bya fuck. Mva ngubwire Paxson. Mvagira ngo akazi nkora ku muziki wanjye. Ndirimba urukundo gusa bro. Kibazo. Oya mubajije ukuntu yagira abo bantu inama baca muri ibyo bibazo. Arambwira njyewe waba waba unioniye avuga ngo mukadafu ngo wagwana. No. Okay, nawe tugiyorere man. N'ibindi bitandukanye rero Mukadafu yagerageje gukora nyuma y'uko agarutse ariko ntibyamuhiriye. Mukadafu iri back twister. Ndamara kwataka kora ahantu hose. Suri wanje. Okay, ngahuze ko nkaba kabasi. Basi wamuhaye Kinyarwanda se basi wenda tu. Aba bariba man, abangaba. Iturunyi barakuyikwiba. Cyangwa zituro yo yinjuranira ryoha koko. Tugarutse kuri mugenzi we Manzi Patrick cyangwa se uwamenye nka Generous 44. Ubu ngubu we ubuzima bwe ntago bumeze neza kuko nkuko abyivugira yisanze ku kirwa cy'Iwawa aho ari guhabwa imyumvire mishya, ahavuga ko yaramaze kubatwa n'ibiyobyabwenge ku buryo bukomeye. Generous 44 yakoze indirimbo nko ku kagari, akora indirimbo yitwa Nta Birenze. Ni benshi bagendaga bavuga ayo magambo bavuga ngo nta birenze, ariko mu by'ukuri uyu muhanzi niwe wari warazanye iyo slang yo kuvuga ngo nta birenze. Ngerageje kukibutsa uko bifu zabo zari ziteye, Mukadafu yararirimbye ngo iyo urenze uburenze. Iyi nguyu nawe agaruka ari kuvuga ngo nta birenze. Ikindi kandi yakoze indirimbo nko ku kagari aho yitaga Mukadafu ngo ni Nyirabuheri. Gusa iryo jambo Inyirabuheri Mukadafu yari yarikoresheje nanone mu ndirimbo ye yari yarise Crazy, ariyo yatangiriyeho kandi yamenyekaniyeho. Mukadafu iri back twister. Shobora kuba mukwibukije kano kanya. Icyingenzi nuko nakubwira ko Mukadafu imiziki aracyayikora, ntawamenya wenda. Tugarutse kuri Generous 44, ni umusore wakoreye muri Rock Entertainment aho yakoranaga na bagenzi be ubwo bari bafite itsinda ryitwa Tags Nation. Bari bafite umuziki iri hejuru cyane, bari bamaze kwigarura imitima ya benshi. Gusa nabo nyuma y'uko haje umuraperi Papa Cyangwe, Rocky ahita atangira gufasha uwo muraperi Papa Cyangwe. Ntago Papa Cyangwe twari tumuzi nka King Lewis ubwo yacuruzaga iduka ry'imyenda. Nagira ngo nkwibutse ibyo mu myaka 7 ishize mu muziki nyarwanda. Gusa uyu munsi twibanze ku njyana ya rap, by'umwihariko ku muraperi Mukadafu ndetse na Generous 44 wakoze kubana natwe. Ahangaha ni kuri Breezy Entertainment. Wibuke gukora subscribe, uduhe n'igitekerezo cyawe muri commentaire. Amahoro y'Imana abakuriho. Ciao ciao.